Dulu din. Ada main kocok ada kamapan. Tuum. Kartu Maria kalar-karan. Kaki lo rokok din. Ya kak. Mau main tak tahu rokok ngantuk nuku kartu din. Ano kung tuum kak. Ano. Yo. Ajon. Mahal din begini kakitin. Wah kak macam kak na. Nang bagin kak. Iya din. Ngantok kak. Lu kana. Mun main de yetok tak lebur. Ayo main bajaran pesem yuk. Bajaran pesedem aja no. Kok bilang ibu pese ya? Tak nge, berapa kita di PC kak. Bajaran pese ya. Mun kalah majar ke semenang. Dia iya ke. Mau main bajaran pese aja bajaran apa sih kok? Sengkolong ibu pese. Lambu pe main dia. Lamun temen din alaku mau bajaran pese. Kok coba dong. Kacau leku. Mungkin kan di PC no arah. Gimana mau leki aja no. Kalau nyaman nih dua, lo seru. Ya mah ayo mulai. Tek kelepain laku mun temon dina. Nyambi pese bebanyak ya. Iya, ayo. Lu nak kalah apa kamu macam lah sensi dina lah tiga tu. Dema ya. Kok biar dia janji guna kana main pese ya. Ya keng tadi pese. Cuk kalah pak. Lah buku pese kalah jong. Cuma pak pese di minggu ke baju sekolah pak. Allah buku kalah pese rate buku tunggu kata kaca. Sama lagi buku. Pak. Lah kelas dan tak ya. Lah kelak John. Ketika aki matong ke atik dateng. Kamu matong keng John. Marah tandi pese Rodin. Ya tak cik dateng. Minta Andi John. Mana dia datang? Dia tak sekecil aki lagi. Pas bila Redin saya main nah. Ya mun tak lum dateng. Ah jua matong ke datang di bara aja. Kanak kak. Kanak. Tek lah kelak atik dateng. Ada tengko lah kelanya. Ke akit to. Mayu lah main. Ayo. Aku sekocong. Tak dulu kak. Dan di kocok. Kaki ibu pese ya. Cuk ter ke bawah ter ke ruang pese. Aduh ya tak pese re. Oh iya cocok je kak. Maidin pesen lepas keluar. Yuk Mayu. Saya banyak kaca. Mulai yuk. Ayo, kamu di kaki John. Ya reh. Pacaran ke berapa ya? 5.000. 5.000. Pese lagi lun. Coba 5.000. Yuk. Yuk mai sudah ke. Semetar aja. Iya apa din? Mungkin korong ibu titik jadi kian lah tulis tak ada kaki. Yuk. Ayo. Pocur si tiang kok mati si ke ay ke. Macam mati kan aja gua jago. Ada seloring ni ocol. Ayo je. Kaki John. Ya reh. Mung setia lagi mati ongku ke. Mati din. Ya mung mati mah ajar ke. Iya din. Ya din.
John, kayak John. Ya deh. Mati pole ayo. Ayo. Tek pace lagi bingko, cong. Kalah. Kejar. Iya mayu. Mun tandi deki piapa yang ro mana jual lagi ya. Ya, jadi keng kalah dojer ya. Biasanya keng tujuh tu borak pasti lau ya. Ya deh. Engkau menang. Kamu bajar din. Ya, kejar. Din kaki kamu ke. Ya tado sampai sela John. Ya mana tadi ambu main lah. Saya dulu sakit. Lah din bi ambo din. Kok cuma pesene kulo din. Enggak berapa? Di bolo din. Ya. Sing alok nyerah ya. Tenang din deki kola nyeramuan. Lah menang. Ayo din. Ake mate pole te ke. Ongku mate. Mate kaki. Ayo. Banyak pesen dia ya. Mati boleh ya. John. Ayo. Yuk. Mung setia. Mak tak setia tiap bil. Yuk. Ayo Fajar. Mati boleh ya. Ya, mayo. Fajar. Ajon. Ya. Mate pole. Mate. Tak kita mate. Ayo. Ya. Ya tadi. Mate boleh ke? Menang kok ya. Jar. Kemah. Di kaki. Aduh lo din. Udah tak ada. Nggak malah kok mati din. Dia mah ai Fajar. Dia ramai Fajar lagi. Marah John kok utang ke kaki John. Lah ke. Kaki kesadin lan di otang. Teki otang pole. Mayu ambu beuy main dah. Bubaran beuy. Mole mayu. Mayu. Lu kang sendi mole. Dia mau ke sendi otang kau. Tenang din. Kok nyerah din. Sadar ka boter. Ladan te din natal waraki. Bonto mo din ayo. Saya nggak ada nyerah ya. Ya. Jangan tadi kau bina. Ya. Terlok nyerah apa? Oke dem adan tapi kok. Belum tang pole mungkin lo nyerah. Ya oleh telawar. Matong ke asik deh tinggal teh dan teh. Akam makan aja. Acil leceh kan aja. Ada terkaro mana hei. Oh ya lagi pak keluar. Po sandi cecil tangga satu. Apa pun sa atin kilotar kanan. Boy. Ke, matong ke. Lu rekam makanan. Ke, matong ke. Lu rekam makanan. Tak ada kan aja. Lah lecek omku kan aja. Rekam makoda. Tak ada buru kan aja. Payah kan aja. Rekam makoda. Lah kok sirbu kan aja. Lecek kan aja. Dia cibi orang pada dia. Wak tak ada gitu. Laku apa teh? May badan nang idinda kake. Apa nyari bapang, cong? Bapang kamu, cong? Beda apa teh? Kake may nyari bapak. Andi otang ke, cong? Kasih mau diseti ya kasengko. Kak kamu bapang sebenarnya, cong? Yelo tahu teh. Cek kamu matang bapak aja. Mun bapang kake tade, cong. Marah kake senyere otang. Aku teh. Sengko nemu PC dari dimat teh. Sering sengko tandi PC.
Andi utang berapa tang bapak teh? Lah banyak otang bapak kaki dia ke sengko. Amain lah kok kalato. Sengko tak bisa teh. Mun solo nyerah utang bapak aja. Sengko tandi pese. Ya mau ke lo kelarnya racong. Rumah kaki bikin demo kok cita. Lah teh. Cuk sita tang Roma teh. Lah, sampai cita wingko. Teh. Engkau na dengan ngidi mate lah Tak teh. tahu kok kama. Teh. Cuk mak teh. Engkau lan di Roma boleh teh na ngidi mangko teh. Teh. Buka teh. Putih. Gara-gara tang bapak punya utang. Sengko yusir dari tang Romati. Sengko di setiap bingung. Tandi tujuan odi. Pahkamaan. Lesson aja, lesson untuk asli nak odi. Ada senyaman mereka tak buat ruwet. Tak loncat ke. Makin dia odi, selalu ganti masalah. Masih beda mat langge mati minta sebelum. Kalau apa kana aru? Le. Ngalunca akan hari. Aduh. Lala alunca ongku. Mat, arah apa gimana ngalunca aka bebe mat? Lah men. Lah cek lang singko. Arah apa kagak pas alunca ah? Singko setiap posang men. Pusang di rumah. Engko setelah tandi Roma. Lah tandi pangapuan mon ocean berengga panas yun. Tak oleh deh iya mat. Makilah pusang re. Cek sampai alonca ke bebe. Tahu men. Singko setelah tandi tujuan odi. Tandi tujuan odi di rumah. Kamar mana kaki dia sebenarnya. Ada men. Tang Roma sita berung kesadin. Gara-gara tang bapak punya utang tak bisa nyaut. Tak oleh deh iya mat. Kaki tak usah peke arep. Mungkin setia ya pangeran tepak nguji ke sepero kaki. Tetap sekoren bedena ujian saya jalanin kaki dia. Mun setia kaki tepak uji mat. Berarti kaki dia proses itu sempurna ambil pangeran. Mat mulai mat. Terus lagi sampai jalan pesan moral ya. Oh, ki banyak ya men. Iya ki banyak mat. Ya mayu men. Mayu mulai. Mat. Cek sampai ujian saya jalin kaki mancor dek kau di kaki. Kenga mat ya. Saungkuna ujian saya jalanin kaki ya. Sebisa ngebe kaki tambah semak ke pangeran nah. Ketempang kakek beri kenikmatan tapi bisa jauh dari pangeran akan percuma. Perlu ketawain ya. Saungguna kemenangan re aci cirwi kesabaran. Jalan keluar ya aci cirwi ketegesan. Pas mareji ya karutan elang buru kesenengan bi kakek kandi. Mai tulian saya jalan ya laundem re.